درود بینندگان گرامی، برنامه سیاسی تحلیلی در موضوع روز را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. پیش از آنکه که در خصوص شناخت استقلالیت صحبت کنیم، ذکر اندیشه‌های حکمت‌آموز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شناخت استقلالیت خیلی مهم است که میگویند استقلالیت و وحدت دو بال توانایی هست که ملت را، دولت را به سوی آرمان‌ها، به سوی قله‌های آرزوها راهنمون می‌کند، به پروازهای بلند هدایت می‌کند. بینندگان گرامی، واقعاً همین طور است. محض استقلالیت است که ملت در عرصه بین‌المللی اعتراف می‌شود، آبرو پیدا می‌کند و وحدت است که استقلالیت را تحکیم می‌بخشد و دولت در زمینه استراتژی‌های دولتداری با مرام، با ثبات و استوار رشد می‌کند. به این خاطر حالا در صحبت ما اشتراک دارند محمد عبدالرحمن، دکتر علم‌های سیاسی، پروفسور، و رخساره رسولزاده، نامزد علم‌های سیاسی، و خوجامرود سفرعلیزاده، نامزد علم‌های سیاسی، دکان فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقاتشان با اهل علم و معارف کشور که 30 می برگزار گردید سال 2024، یعنی همین سال، در فراورد در قسمت پایانی صحبتشان اظهار داشتند که استقلالیت مقدسترین، بزرگترین و بی‌نظیرترین دستاورد ملت صاحب تمدن تاجیک است و ما آن را به هیچ چیز دیگر عوض نمی‌کنیم. بسیار خوب است که صحبت ما در اطراف همین اندیشه حکمت آموز پیشوای ملت آغاز شود. در واقع اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قریب که در همه برآمدهایشان وابسته و پیوسته به استقلال دولتی، استقلال سیاسی کشورمان حرف‌های خیلی، صحبت‌های خیلی جالب دارد و بیشتر تاکید می‌نمایند که ارزشمندترین چیزی که ما در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم این استقلالیت تام جمهوری تاجیکستان است که همه دستاوردهای ما همیشه تا امروز وابسته و پیوسته خودی از این رو ما باید دانیم که همه دستاوردهای ما وابسته و پیوسته به اساسگزار صلح و وحدت ملی و استقلال سیاسی تاجیکستان است. واقعا این اندیشه ها برای یک ملتی که در بعد فروپاشی اتحاد شوروی استقلال سیاسی به دست آورد خیلی مهمیتی جذاب دارند، زیرا استقلال این قله بلندترین آزادی انسان است. استقلال این بزرگترین دستاوردی است که در بین شریکان استراتژی و در بین دولت‌های مشترک المنافع و در بین دیگر کشورهای جهان ما خود را همچون یک کشوری مستقل حس میکنیم و آبروی ملتی تاجیک وابسته و پیوسته به استقلال دولتی آن می باشد. از این رو البته رول یا اینکه نقش خودی سرور سیاسی در اینجا خیلی به همتا است. زمانی که ما استقلال به دست آوردیم، یعنی که نوابسته از آنی که نمودهای گوناگون استقلال است، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و غیره، بیشتر تکیه به استقلال اقتصادی و سیاسی داریم. اما در برابر این دو نمود استقلال دیگر، استقلال فرهنگی هم یکی از استقلال هایی هست که تاثیرش خیلی جذاب است بر رشد انکشافی میماده تاجیکستان و سیاست پیش گرفته اساسگزاری صلح و وحدت ملی در همین زمان هم از همه سیاست موفق است که این سیاست فرهنگی است و شما تصور کنید که در زمان به دست آوردن استقلالیت دولتمون، در زمان صاحب استقلالی همون، اینقدر کارهای فرهنگی پیشبرد شدند که امروز شما تصور کنید که اینقدر ساختمان مکتب، اینقدر کتابخانه و اینقدر انشاءات های نوی سطح جهانی
که همه این وابسته است البته با سیاست فرهنگ پرورانه اساسدار صلح و وحدت ملی. از این رو ما به این گفته ها تقویت میبخشیم که واقعا استقلال ارزشمندترین دستاوردی ملت تاجیک در عصر 21 می باشد. تشکر زیاد. درباره نقش شخصیت صحبت کردید. با تاریخ نظر می اندازیم. در هر دوره های و مرحله های تاریخی تنها شخصیت ها صحیفه های نو می سازند. تحولات با وجود میان، دیگرگونی با وجود میارند. در ابتدای دهه آخر عصر 20 و ابتدای عصر 21 برای ملت صاحب تمدن تاجیک شخصیت پیشوای ملت همچون پیشوای سیاسی همین گونه شخصیت است. در دولتداری نوین تاجیکان اساسگذار محسوب می شوند. واقعا کسی که تاریخچی باشد میفهمید که نقش شخص در تاریخ با شکل دیگر شرح و بیان داده می شود. اما خودی تاریخ سیاسی کشورمون نشان داد که نقش شخصیت در سرجم کردن و متحد کردن ملت برای تاجیکستان عزیز ما خیلی بلند و بالا است. و ما در جهان بسیار کشورهایی رو میدونیم که تا امروز از سبب نداشتن سرور سیاسی خیلی پریشان هستند. بارها مثال ها آوردیم که کردها در قسمت زیادی کشورهای جهان زندگی میکنن از سببی که مثال یک سرور سیاسی، یک نفری که جوابگری ملی رو به دوش خود بگیرن ندارن، اونها پریشان و سرگردان در تمام دنیا هستند. از این نقطه نظر من فکر میکنم که خودی شخصیت هم میشد که یک سرورانی میشن که سرور مادرزاد هستند، سروری میشد که سروری که در نتیجه مهنت همه چیز رو به دست میارد، سرورانی هستند که طبیعتا سروری کرده میتوانند. و از همه مهمش این است که سرور باید چند خصوصیتی داشته باشد که بدیل و دیده مردم جای یابد. از این سبب من فکر میکنم که اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، یک نفری بود که تا 40 سالگی در بین مردم رشد یافته بود. یعنی تمام پستی و بلندی زندگی را میدانست. از این نقطه نظر مردم بدیل دیده خود او رو خیلی سخت قبول کرده توانست. از این رو اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ما، از هم از زیادتر جوابگری ملی را حس میکند. از این نقطه نظر او در عرصه بین المللی، در سطح عرصه بین المللی توانست که خودی آبرو یا اینکه ایمیجی ملت ما رو خیلی برام بردارد. از این نقطه نظر به این چی وابسته است؟ به این وابسته است خب پیش از همه با کشور ما صلح آورد، وحدت ملی رو آورد، کشور رو متحد کرد. خب تمام گروزه ها رو از دیگر کشورها برگردانده آوردن. همه این کارهای مثلا ساختمان های بزرگی عصری که در کشورمون به میان آمدن، همه این وابسته و پیوسته البته با اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت هستند. از این نقطه نظر سرور ملی ما، پیشوای معظم ملت، توانست که هم ملت رو متحد نماید، هم رشد اقتصادی کشور رو تامین کرده توانست. خب از این نقطه نظر امروز ما گفته میتوانیم که واقعا پرزیدنت کشور ما، اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، یکی از سروران موفق در عرصه بین المللی به شمار می رود که خب تاجیکستان عزیز رو از سطح خیلی پایانی که در زمان شوروی بود و سطح بلند برآورده توانست. و امروز ببینید که یک محبت بی پایان نسبت به اساسدار صلح و وحدت ملی مردم تاجیکستان دارد. نه تنها مردم تاجیکستان بلکه تاجیکان جهان او رو هم پیشوای ملت اعتراف میکنند. البته مسئله سرور سیاسی در سیاست شناسی یک پرابلم خیلی دامنه‌دار است، اما خودی همین نتیجه کار اساسدار صلح و وحدت ملی به آن آورده رساند که همین صلح و آرامی اساس همه پیشرفت میانبرده تاجیکستان است. و ما میگیم که واقعا اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، توانست که ملت تاجیک را در عرصه بین المللی خیلی در زینه‌های بالا برآورده توانست. تشکر زیاد. موضوع با عرصه بین المللی دامن کشید. خب امروز پوشیدن است
гуфтугӯи тамаддунҳо бархурди манфиатҳои бузурги геоиқтисодӣ то ҳадде аз як тараф ба қавли коршиносон донишмандон дунёро ба як деҳаи бузург табдил додааст ки сарҳад аз байн рафтааст ва ин табодули афкор андешаро битаро наздик мекунад. хуб аст аз ин лиҳоз. аз лиҳози он ки бархурди манфиатҳои бузурги геоиқтисодӣ аст, метавонад ки ба ҳастии давлатҳо, озодии миллатҳо таҳдид кунад. пешвои миллат дар ҳамин маврид бисёр ба маврид мегӯянд ки ба даст овардани истиқлолият кори мушкил аст, кори саҳл нест, аммо нигоҳ доштани он, рушд додани он, таҳким бахшидани он аз ба даст овардани он ё ки нисбат ба ба даст овардани он сангинтар, мушкилтар аст ва масъулияти бештарро тақозо мекунад. аз хоҷамрӯз Сафарализода ҳамин масъаларо мехоҳем шарҳ диҳанд ки чӣ аст, чун аз ҷумлаи он олимони ҷавон ҳастед ки дар самти таҳдидшиносӣ бештар кор кардаед. ташаккури бисёр. хоб воқеан ҳам мустақил будан, истиқлолият доштан, соҳиби истиқлол будан рисолати хеле бузургро металабад, ҷавобгарии хеле зиёдро металабад, масъулияти хеле зиёдро металабад. ба ҳамин хотир ба даст овардани истиқлолият агар мушкил бошад, нигоҳ доштану ҳифз кардани он аз ин ҳам мушкилтар аст. Яъне дар замони соҳиби истиқлолӣ миллатро имтиҳонҳои сангине интизор аст ва чӣ гунае ки мо дар солҳои аввали истиқлолият ана ҳамун солҳои душвори ҷанги шаҳрвандиро паси сар намудем, ки онро муҳаққиқону донишмандони кишвар имтиҳони сангин барои миллат унвон мекунанд. дар марҳилаҳои аввали, бахусус дар марҳилаҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҳамин гуна мушкилиҳо зуд ба амал меоянд ва гузашта аз ин душманони миллат, хоинони миллат, бадхоҳони миллат доимо ҳамсафари равандҳои миллатсозию давлатсозӣ ҳастанд, ки инро мо дар тӯли 33 соли охир, дар тӯли 33 соли соҳиби истиқлолӣ ба хубӣ эҳсос карда истодаем ки чӣ дар дохили кишвар ба таври рақобатнок ҳамсафар ҳастанд. чӣ дар дохили кишвар, чӣ дар хориҷи кишвар барои зарба задан ба пояҳои истиқлолияти давлатии тоҷикон, барои заиф гардонидани истиқлолияти Тоҷикистон чӣ нақшаҳое, чӣ корҳоеро анҷом доданд ва айни замон ҳам анҷом дода истоданд. ва барои ҳамин ҳифзи истиқлолият, нигоҳ доштани истиқлолият хеле мушкил асту мураккаб аст. Ба ҳамин хотир ҳамин гап гуфта мешаваду аз ҳамин ҷо пайдо мешавад. Аммо як чизро бояд фаромӯш накунем ки истиқлолият баландтарин ва волотарин арзиш аст барои ҳар як миллат, бахусус барои мо тоҷикистониён. дар илмҳои сиёсӣ ва бахусус дар низоми донишҳои амниятшиносӣ истиқлолияти давлатиро манфиати ҳаётан муҳим мегӯянд. Яъне манфиате ки мавҷудияти миллат, мавҷудияти давлат аз он вобаста аст. вақте ки халалдор мешавад, миллат ҳам аллакеч мешавад, осебпазир мешавад, давлат осебпазир мешавад. аз ҳамин хотир онро мо манфиати ҳаётан муҳим мегӯем, арзиши олӣ мегӯем. арзиши олии истиқлолият дар он аст ки дар шароити мавҷудияти ҳамин гуна соҳибихтиёрӣ миллат тақдири худашро дар дасти худаш мегирад. тақдири ояндаи миллат дар дасти худи миллат меафтад. хушбахтона баъди ба даст овардани истиқлолият бахусус бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат мо ҳамин тақдири ояндаи кишварро дар дасти худ гирифтем. мана бубинед, мо тӯли 2 солаи охир бо фарҳанги бегона чӣ хел ҷангида истодаем, бо душманони миллат чӣ хел ҷангида истодаем. дар шароити надоштани истиқлолият ҳамин гуна субъектҳоро мо эҳсос намекунем. фақат дар шароити соҳиби истиқлолӣ ҳис мекунем ки кӣ дӯсти мо асту, кӣ душмани мо асту, кӣ дар муқобили мо мубориза мебарад. ин чиз бисёр муҳим аст. дар матни Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 1 як мафҳуми хеле хуб истифода шудааст. соҳибихтиёрӣ. яъне соҳибихтиёрӣ пурра ифодагари истиқлолияти давлатӣ аст, чун дигар наметавонад ягон давлате, ягон миллате иродаи худаша
ба сари миллати мо ё ба сари миллате бор кунад. Ин соҳибихтиёрӣ аст. Ин бениҳоят аҳамияти муҳим дорад барои миллатсозӣ ва давлатсозӣ. дар мавриди он ки ҳозир суҳбат рафт, нақши сарварон дар таҳкими пояҳои истиқлолият, нақши шахсиятҳо дар рушди миллӣ ва рушди давлатдорӣ, як чизро мехоҳам манам илова кунам, ишора кунам. дар илм аллакай эътироф шуда як воқеияте аст ки мегӯянд ҳастии ҷамъиятӣ шуури ҷамъиятиро муайян мекунад ва бисёриҳо ба ин шубҳа доранд, бо шак шубҳа менигаранд. яъне он чизе ки моро иҳота кардааст, шуури моро, мафкураи моро, тафаккури моро муайян мекунад. ин ҳақиқат дорад. бисёри олимон бар он назаранд ки рушди мафкураи инсон, рушди миллӣ аз тафаккури инсон, аз шуури мутахассисон вобаста аст. шояд то як андоза ин ҳақиқат дошта бошад, аммо ин ҳолати баръакс аст. яъне инсонҳо, мутахассисон дар маҷмӯъ худ ба худ наметавонанд ки рушду инкишофро ба вуҷуд оваранд ва барои сохтани миллат, барои ташаккул додани шуури миллӣ, мафкураи миллӣ, ҷаҳонбинии ташаккули ҷаҳонбинии онҳо ин шахсиятҳое лозим аст ки дар муҳити ҷомеа, дар кишвар як таҳаввулотеро, як дигаргуниҳоеро ба вуҷуд оваранд. дар шахсияти пешвои муаззами миллат агар назар афканем, ҳамин созандагӣ, ободкорӣ ва ислоҳоте ки дар ҷомеа анҷом додан, ҳамагӣ ба як мақсад аст. аз як марҳила ба марҳилаи дигари рушду инкишоф ворид намудани кишвар. ҳамин ҳар чӣ зудтар аз мафкураи кӯҳнаи асри миёнагӣ, аз хурофотпарастӣ, аз анъанагароӣ раҳонидани ҷомеа ва инро тавассути ҳамин созандагиву ободониву ҳамин корҳое ки ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ аст, алоқаманд кардан мумкин аст. бибинед дар тӯли 2 солаи охир дар кишвар чӣ қадар иншоотҳое рӯи кор омаданд. аз корхонаҳои саноатӣ истеҳсолӣ сар карда то сохтани пулҳову таъмири мактабҳо бо дар назардошти гӯем ки меъмории замони муосир ва роҳсозиву дигар иншоотҳои аср ки ҳамагӣ ба хотири тағйири шуури ҷамъиятӣ нигаронида шудаанд, ба ҳамагӣ ба хотири таъсир расонидан ба мафкураи миллӣ расонидаанд. яъне тавассути ҳамин гуна амалкардҳо ҳам сарвари давлат, ҳам ҳукумати мамлакат мехоҳанд дар муҳити Тоҷикистон як муҳити чӣ гӯем наверо, муҳити нави миллиро ба вуҷуд оваранд, замонавиро ба вуҷуд оваранд ва ҳам мехоҳанд нишон диҳанд ки дар шароити соҳибистиқлолӣ танҳо миллат худаш барои худаш месозад, миллати дигар омада барои миллати ягон бино намесозад, ягон амали неке ё ки манфиатоваре анҷом наметиҳанд. саломи дӯст бетамаъ нест мегӯянд. фалсафааш дар ҳамин аст. аз ҳамин нуқтаи назар ба истиқлолият ҳам таҳдиду хатарҳои зиёде ҳастанд ки таъсири манфӣ мерасонанд ба раванди миллатсозиву давлатдории миллӣ пеш аз ҳама таъсир мерасонанд. ҳамин зимни баҳогузорӣ кардан ё ки арзёбӣ кардани таҳдиду хатарҳои замони муосир ки ба истиқлолияти давлатӣ, ба соҳибистиқлолии кишвар равона шудаанд, ҳамин ҳолатҳо бояд ки ба инобат гирифта шаванд. ва дар ин маврид як ҳолатро мехоҳам ёдоварӣ кунам. бубинед, миллати тоҷик зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат на танҳо дар дохили мамлакат ҳадафҳои стратегиеро пайгирӣ карда истоданд ки ба ояндаи дурахшони кишвар ё ки ба рушди минбаъдаи кишвар нигаронида шуданд, барои беҳтар кардани сатҳи зиндагии мардум нигаронида шуданд ва барои ҳалли як қатор проблемаҳои дигар нигаронида шуданд. балки Тоҷикистон дар сиёсати хориҷии худаш талош меварзад ки дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеи мустаҳкамтаре дошта бошад, симои мароқангез дошта бошад, имиҷи худашро беҳтар кунад, хубтар кунад. албатта чуноне ки инҷо устодон қайд карданд, истиқлолият волотарин арзиш барои ҳар як миллат ба ҳисоб меравад ва иҷлосияи 16 шӯрои олӣ дар қасри арбоб як шахсиятеро ба сиёсат ворид кард ки масъулияти тақдири минбаъдаи халқи тоҷикро ба уҳдаи худ гирифт ки ин кори осону саҳле набуд дар ҳамон давра.
پس از به همگان معلوم است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی دولت‌های مستقل گردیدند و این یک دوره دشوار بود که در آن چاره‌بینی‌های سیاسی، گروه‌ها و نیروهای گوناگون سیاسی یعنی که برای به سر قدرت آمدن کوشش کردند و دوره قانونی‌گردانی حزب‌های سیاسی در همون دوره موجود بود. یک دوره دشوار بود که تقدیر منبعده دولت و ملت را معین می‌نمود و محض اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همین دوره دشوار به هیچ چیز نگاه نکرده مسئولیت دولتداری ملی تاجیکان را به عهده خود گرفت و اولین کاری که در همین دوره با کوشش و تلاش کردند این بیش از همه تشکل خودشناسی ملی و هویت ملی بود و سرور دولت پیش از همه بسیار کوشش کردند که هویت ملی تاجیکی را برقرار کنند، خودشناسی ملی را رشد دهند و یک چند اقدام ها قرار و قانون های قبول گردیدند که با رشد خودشناسی ملی و دولتداری ملی تاجیکان زمینه گذاشتند. یعنی که استقلالیت پیش از همه این یک عامل، یک ارزش می باشد که دولتداری رشد دولتداری منبعده را معین می کند و امروز ما شکرگزار از آن هستیم که محض با تشبث و دستگیری های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما امکانیت داریم که در همه سمت‌ها آزادانه کار و فعالیت نماییم. یعنی که نسبت به اگر به شرایط مرکب جهانی نگاه کنیم جمهوری ما بسیار یک دولت آزاد و آسایشته است که برای انجام دلخواه کسب و کار، برای رشد دلخواه کسب و کار شرایط بسیار مساعد فراهم آورده شده است. مخصوصا دستگیری های به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی نسبت به جوانان که امروزها روانه گردیدند، تمام شرایط ها، مکتب های عالی، تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است که تا که ما فقط خوانیم و ارزش های ملی خودمان را در عرصه بین المللی حمایت کرده توانیم و جوابگو متخصصان جوابگو به طلبات های زمان باشیم تا که در عرصه بین المللی نفوذ تاجیکستان عزیزمان را حمایت کرده توانیم. یعنی محض جوانان چنانه که ما میدونیم خود جمهوری عزیز ما، جمهوری تاجیکستان عزیز ما جوان است و محض جوانان نیروی اساسی پیشبرنده دولت و حکومت به حساب می روند و من می خواهم همینجا قید کنم که ما شکرگزار هستیم که استقلالیت همین گونه یک امکانیت است برای هر یک جوان که آزادانه به یگان فشار، به یگان مشکلی ما می توانیم که رشد و انکشاف یابیم و جمهوری تاجیکستان را همچون یک دولت حقوق بنیاد دنیوی یگانه در عرصه بین المللی معرفی کرده توانیم. تشکر زیاد. واقعا همین طور است. جوانان قشر فعالند، نیروی پیشبرنده هستند، اما نیروی بسیار آسیب پذیر هم جوانان هستند که در تلاطم جنگ های اطلاعاتی گیرودارهای بسیار شدید وسعت پیدا کردند تا رفت تیزتون شوی، مناسبت ها شدتگیری، مناسبت های پشت پردگی و گاه ها اوریان هم میتواند که با پسیخولوژی جوانان تاثیر نهایت منفی، فوق‌العاده منفی رساند. خب در اینجا صحبت شد در مسئله تهدید و خطرها به استقلالیت، رقابت های بسیار ناسالم دشمنان دولت و ملت. میگذاریم با مقاله دانشمند تاجیک با امراد شریف زاده که نوشته بود آفتاب را به دامن پوشانیده نمی شود و در همونجا تحلیل کرده می آید و می گوید که اصلا من اینها را سیاستمدار هم حساب نمی کنم، اعتراف نمی کنم. واقعا همین طور است. رقابت های ناسالم روزانه نشان می دهد که چنین اشخاص اصلا سیاستمدار نیستند، سیاست شناس نیستند، بجز پیاده به هر راهی که نباشد بجز پیاده کردن هدف های غلیظ خود. و در دایره آن صحبت شد که هستی جمعیتی شعور جمعیتی ما رو، شعور ما رو مقرر میکند یا یکی نشان میدهد. با در نظر داشت این دانشمند دیگر تاجیک سید مومن یتیموف پیشبری میکند نظریه تشکل شعور کنسپتوالی به نظام در آورده شده را پیشنهاد میکند که در نظام معارف باید چنین شعور، یعنی شعور ملی، مفکوره ملی که هستی ما را نشان میدهد تجسم میکند، کنسپتوالی تشکل داده شود.
ба низом дароварда шавад ва мо метавонем ки дар чунин сурат яъне он муносибатҳое ки мо мекунем дар доираи шуури муқаррарӣ бояд ҳамин ормонҳои миллӣ, ҳадафҳои миллӣ, стратегияҳои миллӣ ки мегӯем дар доираи ҳамин шуури муқаррарии мо дар муносибатҳои мо таҷассум ёбад. Истиқлолиятро ба як дарахт шабоҳат диҳем, ташбеҳ диҳем. Ҳар қадаре ки дарахт аз тӯфон, аз гирботҳо яъне ки ба чӣ мегӯянд мафҳуми адабитар гардиш дебод дорад устод Абдулҳамид Самад ки дар бораи ҳодисаҳои аввали соҳиби истиқлолӣ суҳбат мекунад дар романи худ ташбеҳ диҳем. Мардум дар ҳамин дарахт мисли барг аст, мисли меваҳое ҳаст ки ҳар қадар аз тӯфон якта осеб бинад, оқибат пояҳои давлатдорӣ заиф мешавад. Ва дар бораи нақши шахсият дар боло бурдани обрӯ ва имиҷи байналмилалӣ миллат суҳбат кардем. Миллати тоҷик зери роҳбарии хиратмандона ва бисёр оқилонаи пешвои миллат дар замони соҳиби истиқлолӣ ба як қатор дастовардҳои дар арсаи байналмилалӣ ноил гардид ки онҳо ҳам имиҷсозанд, ҳам обрӯбахшанданд, ҳам дастовардҳои беназир ҳастанд. дар ин хусус чӣ назар доред, чӣ андеша доред? саломат бошед. ки аст сиёсатмадор? воқеан касе ки ба сиёсат даст мезад сиёсатмадор аст. шумо мегӯед ки ман сиёсатмадор нестам, аммо замоне ки шумо газета мехонед, журнал мехонед, чӣ мекунед, бечуну чаро шумо ба сиёсат ворид мешавед. новобаста аз оне ки шумо мехоҳед ё ки намехоҳед, шумо аллакай ба сиёсат ворид мешавед. ва сиёсат чизе нест ки ба ура бигӯӣ ки ман ҳастам сиёсатшинос ё ки нестам. сиёсат оне ҳаст ки вай худаш туро ба даму дарёи худаш мекашад, мебарад. ва ин вобаста ба мафкураи худат аст. дар он ҷоҳат муаллимам гуфтанд дар бораи консептуализм як масъалаи хеле аҷиба гузоштанд. шумо тасаввур кунед ки вақте ки дар бораи шуур гап мезанем, вақте ки Гегел суҳбат мекунем дар бораи шуури муқаррарӣ гап мезанем, дар бораи худи шуури ноб гап мезанем, суҳбат мекунем, инҳо фазоҳое ҳастанд ки барои одамои муқаррарӣ нестанд. барои фаҳмиши инҳо фалсафаро хонданд, барои донистани инҳо илмҳои ҷомеашиносиро хонданд. аз ин нуқтаи назар вақте ки мо баҳо медиҳем, бояд баҳои мо баҳои реалӣ бошад. мо бинем ки масалан шумо тасаввур кунед ки як шогирде ки дина мо дарс додем, имрӯз мағзшӯиш кардан баромада рафтааст. ва мо то ҷои худмонам хиҷолат мекашем ки шояд ки дар вақти суҳбат ё ки дарс мо ҳам ба хатогӣ дода бошем, хатогие ки ин шогирди мо ба роҳи дигар рафт. хел проблема ҳам ҳаст. аммо ин вобаставу пайваста ба ҳаёти инсон аст, ба худи қонуниятҳои ҷамъиятӣ ҳастае ки чӣ гуна ба мардум таъсир мерасонанд. ин проблемаҳо проблемаҳои ҷиддӣ аст. аммо сари ин баҳсҳо албатта хотима гузоштан мумкин, лекин ин 1000 сол шуд ки хотима гузошта касе наметавонад. масалан идеалистҳо як тараф мекашанд, материалистҳо як тараф мекашанд. мардуме ки имрӯз дар ҷомеаи муосир зиндагӣ мекунанд, вобаста ба рушди инкишофи имрӯзаи ҷомеъ нуқтаи назари худшона доранд. албатта ин як ҷомеае ҳаст ки ҳамин тур аст. аммо сухан дар бораи истиқлолият ки меравад, мо ҳамчун омӯзгор, ҳамчун муаллим, ҳамчун устод чӣ бояд кунем ки мардум истиқбол бигиранд, қабул кунанд. ин бисёр муҳим аст барои мо. барои мо муҳим танқид кардан ё таъриф кардан нест. мо имрӯз бояд ки аз мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ сар карда, аз мактаби миёна то мактабҳои олӣ ва ҷомеа бояд ки мо чӣ кор кунем? мо ҳамин арзишҳои истиқлола ба мардум фаҳмонда тавонем ки чӣ аст ин. масалан мо мегӯем ки чанд қоидаи ҳазорҳо қоидаҳо ҳастанд, аммо ягонташ ҷавобгӯи он нест. фақат як сухане дорем ки мегӯем ки аз ҳама қуллаи баландтарини инсонро истиқлол мегӯянд. ҳамин хел аст. ва қуллаи баландтарини озодии инсонро истиқлол мегӯянд. ва агар ин набошад, инсон инкишоф намеёбад, инсон рушд намеёбад, инсон ягон дастовардҳои миллии худашро ҳамчун чизи муқаддас масалан тасдиқ карда наметавонад. аз ин рӯ дар назди мову шумо имрӯз масъалаи аз ҳама муҳим масъалаи фаҳмонда додан, масъалаи ташвиқу тарғиби истиқлоли ба даст омадаи Тоҷикистони азиз аст. ин аз ҳама муҳимтарин аст. ман барои чӣ гуфтам ки ҳар он чизе ки имрӯз мо ба даст овардем дар замони соҳиби истиқлолӣ, онро мо бояд вобаставу пайваста ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат донем. барои он ки масъалаи аз ҳама муҳим ҳамин аст ки сарвари сиёсӣ метавонад ки пуштибони тамоми миллату халқиятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон азиз ҳастанд, пуштибони онҳо бошад.
اگر کسی پشتیبان تکیه‌گاهی که نداشته باشد هیچ از دستش نمیاد. امروز ما اگر سخن درباره مثلا دستاوردهای زمان صاحب استقلالی رود، ما میگیم که ناب راهون یکی از تکیه‌گاه‌های بزرگترین اقتصادی برای رشد انکشاف منبع تاجیکستان عزیز است. ما این گپ میگیم و مردم میفهمونیم و مثلا چرخه های دوم و سومش که اینا دومش که به کار رفت سومش به کار می‌دراید، این یعنی این یک دستاورد بزرگترینی هست که در زمان صاحب استقلالی مثلا ما به دست آوردیم و یک نشانه ای هست که خیلی که مثلا در اینجا قید کردن وقتی که مردم همین دستاورد زمان صاحب استقلالی را میبینن یک قدرتی داخلی پیدا میکنن، یک قدرتی داخلی پیدا میکنن که واقعا ما میتوانیم، واقعا ما توانسته ایستاده ایم و این دستگیری ها نه تنها از طرف مثلا مردمی تاجیکستان بلکه از طرف تاجیکان برون مرزی هم هستند که مثلا میگن که ببینید که تاجیکان در این عصر بعد فروپاشی اتحاد شوروی چیکارها قادر هستند یا که در برابر این شما امروز اگر همه ما شما تماشا میکنیم که مثلا ورزشکاران تاجیک در عرصه بین المللی یک سطح خیلی کامل و بلند را به دست آورده ایستادند. برای چی در زمان شوروی یک کس بود، دو کس، سه کس بود. مثلا امروز در یک المپیاد اخیران مثلا 3 نفر علاقه صاحب منصب شدند، صاحب جای شدند. برای چی؟ برای این مردم درک کرد که ما علاقه مستقلیت داریم، ما علاقه هر آن چیزی که میکنیم برای تاجیکستان عزیزمون میکنیم. اگر ما قهرمان میشویم، اگر ما پهلوان میشویم، اگر ما بیرق بردار میشیم، همه این وابسته و پیوسته به استقلالیت سیاسی تاجیکستان عزیزم. به نام تاجیکستان عزیز سلامت باشید. از نگاه شما تشبس‌های بین المللی تاجیکستان در معرفی و بالا بردن آبرو و نفوذ تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی چی نقش گذاشت؟ تشکر بسیار. واقعا هم تشبس‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در مستحکم شدن موقع بین المللی کشور و بالا رفتن ایمیجی خارجی و ایمیجی بین المللی تاجیکستان به نهایت تأثیری نظررس دارد و پیش از همه همین 4 تشبوسی که در مورد استفاده آب پیشوای معظم ملت از سالهای 2000 این جانب گفته ایستادن کرده ایستادن از جانب جامعه جهانی خوب پذیرفته شد، هم‌آوازی پیدا کرد. بخصوص سازمان با نفوذ عالم، سازمان ملل متحد همین تشبس را جانبداری کردند، دستگیری کردند و بعدا تشبس آخرینی که وابسته به اعلان شدن سال 2025 سال حفظ پیریخ‌ها، این هم واقعا هم از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت، چون در شرایطی قرار داریم که تغییریابی اقلیم کلی سیاره را اذیت داده ایستاده است، با مشکلی‌های گوناگون بخصوص با مشکلی نرسیدن آب آشامیدنی، کمشوی سرچشمه‌های آبی روبرو کرده ایستاده است و در آینده نیز می‌تواند این تمایلات در بعضی منطقه‌ها باعث سر زدن نزاع‌ها شوند. و عجیبی کار در این است که این تشبس‌ها زمان پیشنهاد شدند که هنوز هم جامعه جهانی در اطراف خوف و خطر تغییریابی اقلیم خیلی کم صحبت می‌کردند، اینقدر زیاد صحبت نمی‌کردند و بعد سالهای 2010 2013 این مسئله چی شد؟ اکتوالی شد و برنامه سیاسی بین المللی وارد شد و بعد کشورها در اطراف پیشگیری کردن یا عاقبت‌های اینو فکر کردن. و ببینید سیاست خردمندانه و دوربینانه پیشروی معظم ملت رو که هنوز از سالهای 2000 در اطراف آینده استفاده سرچشمه‌های آبی فکر کردن و یک چیز رو مخصوص در این مورد تاکید باید کرد که این واقعا هم اهمیت زیادی بین المللی دارد. ببینید جمهوری تاجیکستان کشوری چی است؟ بالا آب است. کشوری پایان آب نیست، بالا آب است. از تاجیکستان قریب 60-70% آب‌های آسیای مرکزی سرچشمه میگیرند، تشکل می‌یابند، سرچشمه میگیرند. اما چرا امروز تاجیکستان در فکری
зарару зиёни кишварҳои поёноб ҳам ҳастанд, бахусус дар фикри хушкшавии баҳри Арал. зеро миллати тоҷик аз қадимулайём миллати фарҳангӣ буд ва бузургони миллат дар тӯли таърих ба тамаддуни башарият хизматҳои арзандае карданд. яъне ин андешаҳо, фикрҳои гуманистӣ, фикрҳои башардӯстона, таълимоти башардӯстона ки барои ба ҳам омадани мардум, барои муттаҳид шудани мардум бисёр мусоидат мекунанд, хеле зиёд гуфта шуданд, пешниҳод шуданд ва умуман миллати тоҷик дар ҳалли проблемаҳои башарият саҳми калон доранд. аз ибни сино сар карда то ҷалолиддини балхиву то форубиву дигар шахсиятҳое ки дорем ва ҳамин идомаи мантиқии ҳамун анъанаҳои фарҳангист ки пешвои муаззами миллат ҳамира чӣ кор карда истодааст, рӯи кор оварда истодааст. яъне ҳамун гапе ки устод Саъдии Широзӣ мегӯяд, бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш зи як ҷавҳаранд, чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. ва пешвои муаззами миллат ҳамин анъанаро идома дода истоданд дар сиёсати ҷаҳонӣ, дар сиёсати байналмилалӣ ки яъне проблемаҳои як миллати дигар миллати тоҷикро ҳам ором намегузорад. яъне проблемаи ҳамагии башарият аст ва ин гуна бархурд, ин гуна муносибати гуманистӣ аст, башардӯстона аст ва обрӯи миллати тоҷикро чӣ кор мекунад дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллате ки нисбат ба тақдири инсоният бетараф буда наметавонад боло мебарад. ва ин буд ки сарвари давлат дар баробари ҳамаи ин сиёсати фарҳангии хосаеро пеш гирифтанд барои ворид кардани он дастовардҳои фарҳангие ки воқеан ҳам мансуб ба миллати тоҷик аст, дастовардҳои миллати тоҷик ҳастанд дар анамун номгӯи гӯем ки феҳристи мероси моддӣ ва ғайримоддӣ, феҳристи мероси моддиву ғайримоддии ЮНЕСКО ки ин бевосита воқеан ҳам бо ташаббуси сарвари давлат шуданд. ин барои муаррифӣ кардани миллат дар арсаи байналмилалӣ хеле аҳамияти калон дошт ва бубинед имрӯз миллати тоҷикро на танҳо бо ташаббусҳои байналмилалӣ, балки бо фарҳангам чӣ кор мекунанд мешиносанд. тамаддуни бузургам инҳо ҳамаашон дар маҷмӯъ агар гӯем дар замони соҳибистиқлолӣ имконпазир шуд. замоне ки мо истиқлолият надоштем, ин корҳоро карда наметавонистем. аммо танҳо истиқлолияти давлатӣ буд ки ба мо имкон дод миллатро дар ҷаҳон муаррифӣ кунем, мавқеи миллатро дар ҷаҳон муайян кунем, мустаҳкам кунем ва барои ҳимояи манфиатҳои миллии кишвар, барои амалӣ сохтани ормонҳои миллӣ, бахусус барои бароҳ мондани ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷонибае ки дар пояи манофеи тарафайн бароҳ монда шудааст, шароити хуб фароҳам оварем. ҳамаи инҳо дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ҳастанд. ҳамаи инҳо бо шарофати озодӣ, соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти давлатӣ шарафёб шуд барои мо. ташаккури зиёд. марҳамат. ҳамаи ҳамин дастовардҳое ки ман такрор намекунам муаллим гуфтанд, ин дастовардҳое ҳастанд ки аз як тараф барои мо хуб ҳастанд. аз ҷониби дигар ин дастовардҳо хеле душманони зиёде пайдо кардем мо бар ин дастовардҳое ки аз ин нуқтаи назар ман як чизро гуфтанӣ ҳастам ва тамошобинони азиз пешниҳод кардани ҳастам ки албатта ҳамин дастовардҳо буд ки хавфҳои репутатсионӣ нисбати миллату давлати мо зиёд шуданд. якбора як такони ҷиддӣ дод, дар бисёр соҳаҳо аз дигар кишварҳо гузаштем. аз ин нуқтаи назар масалан ноошноёни миллати мо баъзан хавфҳои репутатсионӣ ин хавфҳое ҳастанд ки ба обрӯ ва имиҷи масалан кишвар таъсири манфӣ мерасонанд. ташкил карда тавонистанд инро. мо ба бисёр кишварҳое ки дӯст ҳастем, онҳо мо шумо шоҳиди он ҳастем ки дар як вақти муайян як вазъияти тоҷик бадбинӣ дар бисёр минтақаҳо сар шуд. аммо сабре ки мо кардем ва чизҳое ки мо нишон дода тавонистем, дар кӯтоҳтарин муддат инро аз байн бурда тавонистанд. ва аз ҳамин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки дастовардҳое ки мо дорем, дастовардҳое ки миллати тоҷик ба даст овардааст дар замони соҳибистиқлолӣ, ин дастовардҳои худи мо ҳастанд ва мо ба инҳо бояд ки ҳамеша эҳтироф гузошта тавонем. ва дар баробари ҳамаи ин гуфтаҳо фикр мекунам ки то вақте ки масалан дунё ҳаст, инсонҳо ҳаст, зиддият ва тазодҳо вуҷуд доранд. барои ҳамин бурди миллати тоҷик ҳаман
تحمل پذیری هست که جناب عالی دائما قید میکنه. در خصوص با وجود آوردن حادثه های رپوتاسیونی صحبت کردید که با آبروی ملت دولت تاثیر منفی میرساند و از تحمل پیشه بودن مردم تاجیک، خیرات سالار بودن مردم تاجیک صحبت کردید. پیشوای ملت در اکثریت برآمدهای خود به همین منظور تاکید میکنند که زیرکی سیاسی، بیداری ملی و موقعگیری اصولی را از دست ندهیم. واقعا همین موقعگیری اصولی همیشه کارشایم است. همیشه ما را از هر وضعیت مرکب، از هر ورطه نجات میدهد، بیرون میبرد. مرحمت چیزی گفتنی هستید؟ چون اینجا سخن در مورد تشبس‌های بین‌المللی رفت در دوران صاحب استقلالی، میخواهم یک اقدام دیگر را قید کنم که جشن گرفتن روز جهانی فوتبال که به واسطه از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی پیشنهاد گردید و از جانب جامعه جهانی بسیار با خوشنودی پذیرفته شد، چون تا این دم روز عمومی جهانی فوتبال جشن گرفته نمیشد و این یک اقدامی بود که بسیار خوب پذیرفته شد و بسیار هم دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به تاجیکان و تاجیکستانیان دیگر نمود. یگان جای پوشیده نیست که یک چند مدت پیشتر سالهای قبل دیدگاه جامعه جهانی نسبت به تاجیکان و تاجیکستانیان کلاً دیگر بود و محض انا همین تشبس ها بودند، محض انا همین امکانیت ها و شرایط های دوران صاحب استقلالی بود که امروز تاجیکان را در یک سطح دیگر میشناسند و خوشبختانه امروز ما می توانیم که جوانان تاجیک در خود تاجیکستان نشسته به طور فاصلوی در شرکت های بزرگ جهانی کار و فعالیت نموده ایستادند. یعنی خود را در عرصه جهانی همچون تاجیک معرفی می کنند، همچون شهروند تاجیکستان معرفی می کنند و می خواهم گفتن که همه این دستاوردها به واسطه ثمره استقلال دولتی ما می باشد که تفکر آزادی جوانان و رشد خودشناسی ملی، هویت ملی تاجیکانه را با وجود آورده است. تشکر زیاد. ببینیم شخصیت سیاسی، لیدر سیاسی، پیشوا یک ملت تشبس نشان میدهد در عرصه بین المللی. توسط همین تشبس ها ملت را میشناسند، صاحب استقلالیش را احترام میکنند، ارج میگذارند، اعتراف میکنند و همین تشبس ها جامعه جهان را وادار میکند که به این ملت همچون ملت صاحب تمدن، خردمند، دارای ارزش های والای فرهنگی توجه کند و همون گونه که اظهار شد وارد شدن میراث مادی و معنوی ملت صاحب تمدن تاجیک به فهرست فرهنگ بشر از همین موقع شهادت میدهد. اکنون میگذاریم با موضوع بحثی اکتوالی مبرم که واقعا در زمان کنونی مخصوصا در شرایط بسیار شدتگیری جنگ های اطلاعاتی همین مسئله هست که موجودیت دولت ها را حتی معین میکند، بگیم خطا نمیکنیم. این مسئله مبارزه های فرهنگی است، مبارزه های ایدئولوژی است. ببینیم امروز توسط جنگ های اطلاعاتی فرهنگ را بیگانه میکنند از جامعه های مورد هدف قرار داشته، بعد هدف های خود را پیاده میکنند. امروز سیاستشناسان، جامعه شناسان در برابر اکستریمیزم، تروریسم، دیگر جریان های رادیکالی همین فرهنگ شتری زیرا نیز یک نوع تهدید بسیار خطرزا به هستی ملت و دولت ها ارزیابی میکنند یا اینکه شناختند. شما در این راستا چه نظر دارید؟ محمد اقبال لاهوری میگه که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشید. این جواب قریب که به همه همین سوالهایی که وابسته و پیوسته به صاحب استقلالی ما هستند. اکنون وضعیت اینطور است که البته تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی رشد یافت در همین یک 2 ساله اخیر خیلی پیش رفت، وسعتناک و بعضا مفهوم‌های نوی در برابر تروریسم، اکستریمیسم، رادیکالیسم، کیبر تروریسم پیدا شدن که نو واسطه با آنی که مثلا فضای خیلی دور و دغل دارند، اینها تاثیر خودشون برای مغزشویی جوانان خیلی سخت رساندن و اصلا تمام مردمی را که مغزشویی میکنن این تا 16 ساله است و تا 16 ساله مغز انسان تمام چیز را قبول کرده میتواند و میتواند خودش رو مثلا کفاند، خودش رو به علاوه پرتاید
و میروادم تا 16 سال. بله. 17 ساله کشید با وی سر و کار دیگر نمیگیرم، با دیگران آدما کار میگیرن. اصلا تا این زمان در مفکوره او همون ایدئولوژی که مثلا همین جریان های بد دارن قبول کرده میتونن و بعداً از مثلا اگر اکستریمیست شودین، اکستریمیسم ایدئولوژی تروریسم است، یعنی که بله. و اجرا کننده ایدئولوژی اکستریمیسم تروریسم است. اینها میتونن که اجرا کننده شوند، اینها میتونن که خودشون مثلا نیست کنن، اما هدفشو ندارن، هدف مقصد ندارن. اما خرافات پرستی تا این درجه به این بچه ها تاثیر کرده که به این جوان که اونها به همین راه میروند. البته یکی از راه های اساسی مثلا کمبودی اساسی نافهمی است، بدانشی هست. اینها همش هم خوف‌های رپوتاسیونی هستند به حساب میاد. ما باید در مکتب معارف سر این مسئله باید همیشه کار کنیم. ایدئولوژی ملی ایدئولوژی است که بیشتر به ارزش‌های ملی تکیه میکند. از این نقطه نظر ما باید که یک ایدئولوژی مخصوصی ملی تشکیل کرده، یک کانسپت مخصوصی ملی تشکیل کرده توانیم که تاثیر رو به خود خصوصا به جوانان رسانده توانیم. یگان دولت به ایدئولوژی پیش رفته نمیتواند. علم اثبات کرده است این رو، دیگر راه دیگر ندارد. سخن درباره امید که امروز وقتی که ما صحبت میکنیم چون که در بالا قید کردیم که ما میگیم که سیاستمدار نیستیم، اما هر اون چیزی رو که میبینیم با واسطه تلویزیون، هر اون چیزی رو که میخونیم ما بخوایم نخواهیم وارد سیاست میشیم. ایدئولوژی هم همینطور یک پرابلم خیلی جدی هست که امروز مثلا ما و شما باید که بسیار زیرکی سیاسی رو از دست نداده ببینیم که مثلا اکستریمیست‌ها کدام ایدئولوژی رو پیش میبرند، بله. تروریست‌ها کدام ایدئولوژی دارند، برای چون اینها پیش از همه به دین‌ها تکیه میکنند. فرق ندارد وای مثلا امریکایی هست، انگلیس هست، وقتی که تروریست میشد البته با گرایشش به دین اسلام است، بیشتر به دین اسلام است و فکر میکند که اگر که من شهید شدم تمام جنت میرم، یک راه دیگر ندارم. تو همین درجه با مفکوره این مردم تاثیری ساختن. از این نقطه نظر من پیشنهاد میکنم خصوصا امروز با علم های جامعه شناسی باید که نظر دیگر داشته باشیم، خصوصا به فن تاریخ که در مکتب تحصیلات همگانی در مکتب میانه این فن تعلیم داده می شود. معلم باید که مکتب بچه را فهمانده تواند. من باید به مکتب معارف سر این مسئله یگانه مثلا نهادی که تأثیری سخت‌ترین خود را به جامعه رسانده می تواند این معارف است، مکتب است، معلم است. معلم باید که جوابگری همه امی رو خودش بکشد. مثلا اگر شاگرد ما مثلا اگر ندانست این عیب ما، یعنی که ما خودمان نمیدونیم. دائم یک چیز رو من در همین گفته‌ها میگم که خودی تربیتگر باید تعلیم دیده باشد، تربیت دیده باشد. اگر تربیت دیده نباشد پس ما تأثیر منفی به جامعه میرسانیم. بله، این اندیشه شما در کتاب مقدمه ایده ملی است. بله. خب مرحمت، چیکار باید کنیم که همین تهدیدها به فرهنگ راهگیری کرده شوند، پیشگیری کرده شوند و قشر آسیب پذیر جامعه ما مخصوصا جوانان آسیب پذیر نباشند و توانند که همیشه از موقع منفعت های ملی برآمد کنند. سوال داده در اطراف جنگ های ایدئولوژی، نبرد های ایدئولوژی، خب تحمیل فرهنگ بیگانه به سر ملت و انجام دادن هجوم های فرهنگی، تخریب فرهنگ ملی، اینا واقعا هستن، جای دارن، همه روزا مشاهده کرده ایستاده، در طول تاریخ هم خیلی زیاد بودن. یک چیز رو باید با نوبت گرفت. وقتی نبرد ایدئولوژی میگیم، ایدئولوژی های هستن که برای آنها چقدر که آدم بی‌سواد باشد، در جهالت مانده باشد، همون قدر منفعت آور است. اینا ایدئولوژی های دینی هستند. یعنی آنهایی که در جهالت میمانند اینها رو ایدئولوژی های دینی، ایدئولوژ های دینی به منفعت خود استفاده میکنند، چون اینها نفرایی هستند که حقیقت رو نمیبینند. اما ایدئولوژی های هستند که برای آنها آدمانی دارای جهانبینی وسیع، دارای مطالعه زیاد، آدمانی دارای گیم که دانش معرفت در کار هستند.
ана акнун идеологияҳои прогрессивӣ чунин хусусият доранд. Идеологияҳое ки ба оянда нигаронида шудаанд, барои рушду инкишоф нигаронида шудаанд, барои рушди иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳифзи фарҳанг, рушди иҷтимоӣ. Ино идеологияҳои прогрессивӣ ҳастанд ки таркиби инҳоро шахсони дорои маърифати баланд, дониши баланд, дониши зиёд ташкил мекунад. Ана ба ҳамин хотир вақте набарди идеологӣ мегӯем, ҳамин ҳолатро мо мушоҳида мекунем. Ва имрӯз бибинед, ман як бори дигарам гуфта будам, имрӯзам такрор мекунам, имрӯз дар ҷаҳолат мондан, бесавод мондан, аз илму маърифат дур шудан на танҳо барои давлату ҷомеа, балки барои худи инсон ҳам хатар дорад. Барои инсон ҳам хатар дорад, чун он нерӯҳое ки ҳамин гуна идеологияҳои анъанавиро паҳн мекунанд, бахусус идеологияҳои диниро, онҳо метавонанд инҳоро чӣ кор кунанд, ба ҷониби худ ҷалб кунанд, дар муқобили миллати худаш, дар муқобили манфиатҳои миллати худаш, ба муқобили давлату ҷомеаи худаш сафарбар кунанд. Бехабар, бегумон ҳамино чӣ кор мекунанд, дар муқобили арзишҳои миллии худшон сафарбар мешаванд. Мо мушоҳида кардаистем, дида истудем, мутаассифона дар байни ҷавонони мо ҳастанд нафароне ки ҳанӯз ҳам дарк накарданд ки фарҳанги бегонаро тақлид карда истуданд, фарҳанги бегонаро тарғиб карда истуданд. Аз мавқеи манфиатҳои миллии бегонагон истода ҳарф зада истуданд, рафтор карда истуданд. Аммо дарк накарданд ҳамин ҳолатро. Дар натиҷаи чи аст? Набардҳои идеология аст ки ба шуури одамон, ба шуури ҷавонон таъсиргузорӣ кардааст. Ва дар ҳамин гуна маврид як ҳолатро шумо гуфта чӣ бояд кард, пешниҳод мекунам. Бибинед, пешвои муаззами миллат замоне ки агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғонро ба истифода доданд, чӣ гуфтанд? Тоҷикистон ба пеш. Ибораи Тоҷикистон ба пеш ҳамчун шиори сиёсӣ, ҳамчун шиори идеологӣ пайдо шуд. Ва имрӯз бибинед, хурду калон онҳое ки ихлосманд ҳастанд, онҳое ки муҳаббат доранд ба Тоҷикистон, ба ватан, бахусус ба сиёсати пешвои муаззами миллат, ҳамин ибораро хеле зиёд истифода мекунанд ва такя мекунанд ба ҳамин ибора. Ҳар муваффақияте ки ба даст оварданд, Тоҷикистон ба пеш мегӯянд, яъне ки ҳамин муваффақияти худашонро тавассути ҳамин ибора ба Тоҷикистон мебахшанд. рабт медиҳанд. Бале. Ва бубинед, фалсафаи ин дар чи аст? Фалсафаи ин дар он аст ки ҳамин ҷавонон, наврасон, онҳое ки зери таъсири фарҳанги бегона қарор гирифтанд, донанд ки дар пеш ҳаёти арзанда аст, илм аст, пешравӣ аст, технология ҳаст, фатҳи коинот аст, фатҳи табиат аст ва тамоми амалишавии ормону орзуҳо дар пеш истоданд. Дар қафо ҷаҳолат аст, саҳву хатоҳо аст, хурофотпарастӣ аст ва касе ки ба қафо меравад, ҳеҷ гоҳ саодати рӯзгорро намебинад, ҳеҷ гоҳ ба орзуи худ, ба ормонҳои худаш намерасад. Ва миллат ҳам замоне метавонад ормонҳои худашро амалӣ кунад ки агар ба пеш, танҳо ба пеш ҳаракат кунад. барои асқит кардани донишҳои нав, барои асқит кардани фазоҳои ҷаҳонӣ, барои асқит кардани фазоҳои нав бояд ба пеш ҳаракат кунад. Марҳилаҳои навбатии рушду инкишоф тай карда рафтан гирад. Дар ҷанги шаҳрвандӣ мо қариб 10 солаҳо ба қафо афтидем, 50 сол қариб қафо мондем аз кишварҳои ҳамсоя. Аммо дар як муддати кӯтоҳ бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ин марҳилаҳоро чӣ кор кардем? Хеле зуд тай кардем. ба таври ҷаҳишнок рушд кардем. Бале, гузаштем. Анамин ба пеш ҳаракат кардан имкон медиҳад ки ҳамин мушкилиҳо зудтар ҳал карда шаванд, монеаҳо бартараф карда шаванд ва саодати рӯзгор чӣ шавад? Насиби мо шавад. Анамин моҳияти ибораи Тоҷикистон ба пеш ки ҷаноби олӣ гуфта буданд ва имрӯз мо онро истифода мекунем, дар ҳамин истифода мекунем. Мо танҳо бояд ба пеш ҳаракат кунем. Ба қафо гаштан ба асрҳои миёна, ба асрҳои даҳ ҳеҷ гоҳ наҷоти миллат нест, ҳеҷ гоҳ хурсандибахш нест ва ҳеҷ гоҳ саодати инсонҳоро таъмин карда наметавонад. Саломат бошед. Хуб, акнун ҳамин насле ки имрӯз ҳаст, насли ҷавон ва пешвои миллат муҳтарами Омаи Раҳмон доим таъкид мекунанд ки ҳамаи шароитҳо барои саодати ҳамин насл аст ки вориси ҳамин тамаддун ҳастанд, вориси ояндаи давлату миллат ҳастанд. Чӣ масъулият доранд, чӣ рисолат доранд дар шароити бисёр шиддатгирии муносибатҳо, рақобатҳои носолим.
که هم آسیب پذیر نباشند، هم توانند که همین موقع خود را از نقطه نظر منفعت‌های ملی تحکیم بخشند، استوار نگه دارند. سلامت باشید. واقعا این مسئله یکی از جدی‌ترین مسئله‌هایی است که وابسته و پیوسته به تربیت کادر است. بله. همیشه ما تاکید میکنم که این نسل زمان صاحب استقلالی از نسل زمان ما یک قدم پیشتر هستند. اینها چند زبان میدانند. اینها در زمان صاحب استقلالی به دنیا آمدند. بله. اینها دستاوردهایی را آوردند تا جایی که از دست ما چیزی آمد کمک رساندیم و امروز خودشان بسیار تفکری آزاد دارند. در بعضی حالت‌ها حتی ما میگیم که این رو نگو، میگه که معلم جامعه شناس باید تفکری آزاد داشته باشد، میگه نیست داره مستقل اندیشه است. یعنی ما باوری دارم که جوانانی که امروز ما تربیت کردیم، ما باوری دارم که جوانانی که امروز به سعادت تاجیکستان عزیزمون خب وابسته و پیوسته هستند، اینها مردمی هستند که ما با باوری تام گفته میتوانیم که آینده تاجیکستان عزیز ما در دست همینا است. بله. میدونین منصب ها می روند، وظیفه ها می روند، اما علم هیچ وقت از دست انسان نمی رود، از عقل انسان نمی رود. بله. و کسی را که ما تربیت کردیم، چگونه ای که تربیت کردیم، همون خود مناسبت به جامعه دارند، به دولت دارند، به حکومت جمهوری تاجیکستان دارند. از این رو ما باوری دارم که جوانانی تربیت کرده ما، جوانانی که در زمان صاحب استقلالی تربیت یافتند، اینها بسیار جوانانی باهوش هستند. و فکر شما امین ما جوانان شخصا چی مسئولیت داریم در تقدیر همین ملت، در سرنوشت همین ملت به طور مثبت؟ تشکر زیاد. چنانه که اینجا استاد قید کردند، نسل جوان، نسل امروز بسیار هم یکی از عامل‌ها، یکی از قوه نیروی اساسی به حساب می روند و به فکر من پیش از همه باید که مخصوصا انا همون در مکتب‌های میانه ارزش‌های ملی تاجیکی تلقین کرده شوند و چون اینجا صحبت در مورد پیشگیری خطرهای فرهنگی رفت، یکی از همین عامل‌های اساسی که در مقاومت میکند با خطرها و تهدیدهای فرهنگی در شرایط جهانی شوی، این درک ارزش‌های ملی و فرهنگی ملت تاجیک می باشد که این را ما از زمینه از خود همون مکتب ها می توانیم تشکل دهیم. و یک مثال عادی، مثلا در حدود یک عائله اگر ما توانیم که در یک عائله خودمان فرهنگ و ارزش ملی تاجیکی را، یک عائله تاجیکی را بنیاد کنیم، این می تواند که در آینده در رشد دولتداری ملی ما نقش مهم گذارد. و بعضا بسیار مشاهده می شود که در برابر آموزش زبانهای خارجی روسی و انگلیسی که امروز سرور دولت ما بسیار تاکید می کنند که برای نسل جوان مهم و اکتوالی است، من فکر میکنم که در برابر آموزش زبانهای روسی و انگلیسی اگر ما با کودکان و فرزندان خودمان زبان ناب ادبی تاجیکی را آموزانیده تانیم، این یک بسیار هم یک چیز خوب و ارزش والایی به حساب می رود که در آینده یک خیلی ثمره خوب به بار می آورد. و مخصوصا اگر نگاه کنیم امروزها در شرایط جهانی شوی، یکی از عنصرهایی که به نسل جوان ما بسیار تاثیر رسانیده ایستاده است سامانه‌های اجتماعی است و با استفاده از زبان ناب تاجیکی، با استفاده از درک ارزش‌های ملی تاجیکیمان، اگر ما توانیم که ملت تاجیک را با یک شکل درست و زیبا و همون عنعنه‌های فرهنگی خودمان در سامانه‌های اجتماعی در دیگر جایها درست معرفی کرده توانیم، من فکر میکنم از این دیده زیادتر ارزشی بالای نخواهد بود و همه همین به واسطه دستاوردهای دوران صاحب استقلالی است. و این همین یک چیز رو اگر اهمیت داده باشد، اگر یک دختر تاجیک با یک لباس تاجیکی و یک ادا و شیوه تاجیکی در یک سامانه اجتماعی یک عکس میگذارد، مشاهده کنید که تمام جهانیان به آن چقدر توجه میکنند. تمام جامعه جهانی به همون عنعنه ها و لباس و سیما و تاجیکی ما چقدر توجه میکنند و محض همین چیز رو من فکر میکنم که نسل جوانی ما باید که ارزش والای استقلالیت رو درک کنند و همین چیز رو درست استفاده برده توانند، نه با تقلیدکاری، نه با تقلیدکاری با یعنی که دیگر خلقیت و ملت ها، دیگر فرهنگ ها، بلکه با درک درستی همون فرهنگ زیبای تاجیکی اگر معرفی کرده توانند، به فکر من بسیار خوب خواهد بود. تشکر زیاد
забон ва фарҳанг ки як ҷузъи он ин либоси миллӣ аст, пироҳани миллӣ аст, унсурҳо ё сифатҳои меҳварӣ ҳастанд, асосӣ ҳастанд ки миллат буданро, мансубияти миллиро, ҳуввияти миллиро бозгӯ мекунанд, таҷассум мекунанд. бубинем, мо аз мафҳум ё шинохти мафҳуми истиқлолият суҳбат кардем, омадем ба таҳдидҳое ки ба истиқлолият хатар эҷод мекунанд ба ҳастии давлату миллат ва мавзӯъ доман кашид ба масъалаҳои баҳсӣ, ҷангҳои иттилоотӣ ва ҳамаи инҳо ба хотири чи аст? Ба хотири амиқтар шинохтани ҳамин истиқлолият аст, дастовардҳо аст, ҳифзи он аст, таҳким бахшидани он аст ки ин ҷо шумо андешаҳои хубро иброз доштед. барои ибрози андешаҳо ҷаҳони сипос, ташаккури зиёд ва иброз доштед ки ба фанҳои ҷомеашиносӣ, махсусан ба фанни таърих дар мактабҳои миёна таваҷҷӯҳ шавад. хуб, мегузарем боз ҳам ба ҳамон андешаҳои бикри пешвои миллат ки дар китоби худ тоҷикон дар оинаи таърих дар муқаддимаи он мегӯянд ки мо таърихро барои он меомӯзем ки ба хатоҳое ки гузаштагони мо содир кардаанд роҳ надиҳем ва аз усулу механизму муваффақиятҳое ки дар гузашта доштем дарси ибрат бигирем ва барои рушди имрӯзаи худ онҳоро корбаст кунем. дар ин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо иштирок доштанд муҳаммад абдураҳмон, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор рухсора расулзода, номзади илмҳои сиёсӣ ва хоҷамурод сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Хушомадед. Бинандагони гиромӣ, барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.